Pahlawan Aceh gigeh silepah gelet penjajah musuh agama rincongan tumbak kampak ge asah lumbeng trieng teplah ge ke sudah. Pahlawan tad lebehangan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat mehat lelepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tungku syik ditira berhasil lepah gelet penjajah sampauan Tuhan pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku taraja. Panglima polem alem ngan gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim pih berhasil lepah lehnya metuah imum lung bata lehnya metuah imum lung bata di Teku Umar jinalon pegah jejed daerah geprang Belanda hingga sabohjan gopnyan menyerah dudawa geubah lawan lom temah temacutnya din yakin ngan siwa pantang menyerah ni ba Belanda dudawa ditemele sitre jua kedeh dipinah Sumadang